Hello mga people, mga human being tips and tricks na karon! Please subscribe, Miss Human Being. Ay kalimot ha, subscribe. Unya kani karon dako ay challenge sa live unsa yung tanawan ng buhok ni girl? Kana. Gikan ni siya gikulutan, unya unsa yung tanawan na niya, unsa may angay buhaton ana. Oh. Kalbuhan ka ni kay kaning mga tao ganahan medyo kaayo ni challenge sa ilang life. So kita pud ani magtrabaho dako ang challenge jud kana kung kamoy pabuton kanang nananaw kamong nananaw diha unsa may angay buhaton ani dili lali magtrabaho og buhok sayon kay tan-aw pero lisod kay buhaton kana diba sayon no pero para nako no butlang kaya ba ka nako ni pero di pa ko manigurado ha kay kani magtrabaho og salon dili pud ta mo ingon nga proven and tested jud kaayo kay kani sa gikulutan nya pagkahuman akong iriban straight therapy nga rebanding sis straight therapy nga milk rebanding kani ang buhok ako ning gibutangan ipaduol daw gibutangan ako ni siya straight therapy nya kana unsa yung tanawon nga kulot man kay nang buhok nya butangan nato rebanding gikan siya gikulot pagkahuman imong iriban di ba ko ka mga langkat yung buhok ani tanaw na to ni ini kahuman ug di ba ni mga brittle kay wa pa puko kabalo og mabrittle ba ni og dili kay di ko sigurado kay karon pag yun ako ni gibuhat sa akong kinabuhi nga gariban gikan gikulot and akong giriban pero puro Schwarzkopf akong gigamit nga made in Germany katong pangkulot Schwarzkopf pud to nya karon riban pud tag Schwarzkopf gihapon ng straight therapy tanaw na to di bago maguba ning buhok banlaw tas atong gibutangan og straight therapy nga rebanding ang iyang buhok kung sa tanaw ninyo kating britulan no tanaw na to daghan ba kay nga tangtang no kay gani halati na tangtang dili ni ang buhok kay blonde kay kuhaon na nato dili ni ang buhok ana tanawa ko ninyo daghan ba na tangtang si ang buhok kay diha man mo makit-an sa pagbanlaw og naupaw na tanawa daw daghan ba na langkat kung tanaw na nalangkat bang buhok o naay nangalangkat daghan kaayo kuan ka buok 120 langkat tanan ang buhok problema na giniman kay wa jud koy labot kay kani magriban man ko kay ang customer may usahay ningon nga gusto siya ana ala nya karon na unsa na nang buhok ano ko ti mailhang nga nadaot na gyud nimo ani akong gibutangan o straight therapy nga rebanding ang buhok ni ma'am girl gikan gikulot giriban unsay pananaw ninyo nadaot og wala kay madaot na wala tay mahimo labi na plansahon pud yun nimo brittle na gyud samot mirese nganong pagkaambisyosa ha jud kay nila gusto jud magpariban niya ani gud unta dili na ni iriban kay mabrittle na ning buhok i-treatment tragod pero para nako dili ko magingana kun siyang iriban kay nganong kung iriban puslan man nga magpariban ang customer niya damage kay buhok ato jung agwantahon ug kaya ba jud nimo ug kabalo ba jud ka moriban kay diha jud nimo matest imong kaugalingon masubukan imong kaugalingon ug kabalo ba jud kag dili kay ug dili nimo suwayan never gyud mahitabo na siya mo na siya nga muna akong gibuhat sa mga customer ya tan-awan na inyo na daot na wala kamo ni bahala daot ba dili plansa na po di bago ka intaw nimo surrender ning buhok ani ug ang kanang gariban ba kay atong surrendero ng dagway ana kay gabot-buot man ni siya og riban anang kulot man ang iyang buhok gikan gikulot pagahuman riban maayo kaha na akong gibuhat murag karon pa jud mo nakabalo ba nga pwede daing anaon bitaw sa tinuod lang ako ha dili po panghinambog ako ning gitry kay di gud nimo na suwayan dili gud maingana imong trabaho angayan dili trabahoon sa buhok imo ako jud trabahoon kay para makasuway jud ko ba ug angayan ba og dili kay og dili ko na to trabahoon so dili ko ka experience so dapat experience jud the more experience the more you knowledge di ba guwapa ka magwapa gud si buhok ni ma'am ug dili man gani magwapa duha gyud resulta brittle ang ending wa tay mahimo kay ingana naman gyud ang buhok kay ang buhok ra man gyud ito basihan ani og mukhaan ba gyud siya ba lumalaban kay dili siya lumalaban sa buhok sa atong gitrabaho awa gyud tay mahimo brittle goodbye resulta sa ato ang giriban nga gikan gikulutan unsa inyo ka istorya sa buhok ni ma'am gwapa ba or dili kay ako'y pa istoryahon wala magwapa kay gikan gikulutan mo brittle yun ang buhok ini magkaligo ani way siguro ani mo balik kay mo medyo kuno na ilang i-comment ana kay to human daw ligo mabalik ang buhok kay mo brittle jud siya kay giriban depende na sa medisina nga atong gigamit pero Schwarzkopf product I love it made in Germany ba ya
So, proven and tested yun na siya nga ang buhok mabritol, madaot. Nga ayaw kalimot pag-subscribe sa atong YouTube channel, Miss Human Being.